Ljubitelji životinja, dobrodošao na kanal Kućni ljubimci TV. Ovdje je Mirko i sada ću ti pokazati prednosti i nedostatke konzervirane hrane za pse. U svijetu, a i kod nas, često se na jelovniku nalazi vlažna, mokra, odnosno konzervirana hrana za pse. Ova hrana nalazi se u dobro zatvorenoj ambalaži koja ne propušta zrak. Pogledajte koji su prednosti i nedostaci konzervirane hrane za pse. 4 prednosti konzervirane hrane za pse. Neki ljubimci obožavaju miris konzervirane hrane za pse. Sadrže manje opasnih konzervansa od suhe hrane. Konzervirana hrana može se čuvati gotovo neograničeni vremenski period ako se ne otvori. Konzervirana hrana za pse je često vlažna i kao takva pogodna za pse sa problemom premalog unosa vode u organizam. 3 nedostataka konzervirane hrane za pse. Miris je ponekad intenzivan i neugodan. Ne smije se ostaviti vani duže vremena jer privlači bakterije i insekte te se brzo pokvari. Potrebno je čuvati u hladnjaku kako bi zadržala svježinu. Kako biste saznali više, izradio sam za vaš članak s prednostima i nedostacima svih hrana za pse. Link je u opisu videa. Ako vam je video bio koristan i dobar, kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima. Lijep pozdrav!